ଶୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ। ଆଜି ଯେଉଁ ଏଠି ଗୋମାତାକୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସକ୍ ଦେଇକି ଷଣ୍ଢଟିକୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଥାନାବାଲାକୁ ଜଣେଇଲୁନି। 2 ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ହବ, 1.5 ଘଣ୍ଟା ହବ ଖଣ୍ଡେ ଆମେ ଜଣେଇଲୁ, ହେଲେ ଏଠି କୌଣସି ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ନାହିଁ। ଏବଂ ଦୋଷୀ ପ୍ରତି ଆଜି ଯାଏଁ ଯେତେ ଆମେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛେ ବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ପାଇଁ କହିଛେ, ଯେଉଁଠି ଗୋମାତା ଚାଲାଣ ହେଉଛି କି ଯେଉଁଠି ଆମର ଷଣ୍ଢକୁ ମାରି ଦିଆଯାଉଛି, ଆଗରୁ ଚୌମୁଖରେ ଷଣ୍ଢ ସହିତ ଗୋଟେ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ମାରା ହେଇଥିଲା ଗତ ବର୍ଷ, ଏ ବର୍ଷ ଷଣ୍ଢ 2ଟି ମାରା ହେଇଥିଲା, ହେଲେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏଥିପ୍ରତି ନିଆଯାଉ ନାହିଁ। କ'ଣ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଶୋଇଛି? ତାଙ୍କ ଆଖି କ'ଣ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ ନା ଏମିତି ଘଟୁଛି? କ'ଣ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ହାତ ଅଛି ବା ସାମିଲ ଅଛି? ଆମକୁ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମକୁ ଆମର ଦାବି ନିହାତି ଦାବି ସରକାର ତମେ ମାନି ନିଅ, ଆମର ଦାବି ନିହାତି ଦାବି କୋର୍ଟ ପ୍ରଶାସନ ତମେ ମାନି ନିଅ। ଯଦି ନ ମାନିବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଆ ଚଳିବ, আমার দাবি নিয়াজ দাবি প্রশাসন তুমি মানিয়ে নিও, আমার দাবি নিয়াজ দাবি প্রশাসন তুমি মানিয়ে নিও। যদি না মানিব আগামী দিনে নিয়ে চলিব, গোমাতা প্রতি অন্যায় অত্যাচার চলিব না, গোমাতা প্রতি অন্যায় অত্যাচার চলিব না, চলিব আগামী দিনে নিয়ে চলিব, প্রশাসন অপেরা চলিব না, যদি চলিব আগামী দিনে নিয়ে চলিব, প্রশাসন এমনি অপেরা চলিব না, চলিব আগামী দিনে নিয়ে চলিব, ডক্টর অনুষ্ঠান নিয়ে যাও।